Ota mutugo aruto mararokete thukuru kwimathira githomo ona gutuika mihango yao ya oro muthenya ni rathararire thutha wa kwirikana ati mai maitangiriria mahuthagira marari na dawa itaramenyeka. Miri wa Mbui Njoroge uria urugagira aruto ni waramenyire thutha wa kuhurwo ni munungo tari mwega kuma mai-ini macio na kuona mai mena muhuyu riria arabangaga wira wake mathaini ma kiroko. Nilikuja asubuhi nikapata maji iko na dawa. Vile nilienda kuweka kwa bucket nikaona inatoa pofu. Sasa nikaita deputy nikamwambia ni kama tumewekewa sabuni kwa maji. Kwenda kuangalia tukapata hiyo maji iko na dawa. Sasa ndio tukajulisha watu. Aruto a thukuru ucio maratindire matarite thutha wa ndeto kumbuka ati mai maria marahuthagira kuruga irio ni marekiritwo dawa. Na nima mena poison toro na ungimahutia no gwithwo orethwa ona ungimakoro kwiriirie maitho maku no kuraraka maranjia kuraraka. Cukuru ni guthie na mbere tondu gutire mwana ukunyuite mai macio ona gutire mundu ukuhuthirite mai macio. Hiki ni kitendo ambacho kwa kweli kimetushangaza sana na ni kitendo ambacho kinapaswa kulaaniwa sana kwa maneno makali zaidi. Ni kitendo ambacho ni cha uhayawani na kitendo ambacho hakitaweza kukubalika katika jamii. Murugiti wa Mbui aramenyithirie urugamiri wa thukuru aria marahiuhire gutangira aruto matanahiuka kuhuthira mai macio. Idara ya ujasusi ambayo imefika hapa na inafanya utafiti, na kutokana na ule utafiti utakaopatikana bila shaka tutaweza kujua ni kitu gani kilichotendeka na ikiwezekana tuweze kumpata hata huyu mhalifu asiyekuwa na huruma. Poison niyo ni andu itu a thirikari nene, that is national government, ni moka andu a laboratory na nigetha mathi maka identify poison iria gwikiritwo. Ni ndeto iratumiria atongoria na aciari gwikinyia thukuru-ini ucio na gutariria kimako kiao makiuria honge cia uthuthuria kwambika utuiria niguo gutigirira giko giki gitinecokera ringi. Tugutigira thirikari ikiuthuria wagiriire nigetha by the end of the day tumenye niki hasa gikitwo thiini wa mai macio. Na tauga itangi riri yothe ni kwambatio hare iguru yakirwo handu iguru nigetha tuhote gwika ati andu mundu ungiuka kuhaica kuria kare muno kuhaica. Na ni tukugeria muno kuiga measures ira ciagiriire gutigirira ati in future kana rucio ruroka undu toyo ndukonekana. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.